Turabasuhuje nshuti bakunzi ba Kimeza TV tunabaha ikaze mu makuru atandukanye ari kuvugwa hirya no hino ku isi. Duhereye kuri izi ngingo z'ingenzi. Urwego rw'igihugu rw'ubugenzacyaha RIB rwafashe abakobwa bakoreye iyicarubozo umusore w'umurundi. Mu karere ka Rwamagana, umugabo ukekwaho kwicisha isuka umugore we yafashwe agiye gutorokera muri Uganda. Ni mu gihe Uhuru Kenyatta yiyemeje guhuza Repubulika ya Demokarasi ya Kongo na M23. Muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, Felix Tshisekedi yahinduye umugaba mukuru n'abandi bayobozi bakuru muri FARDC. Ni no muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo kandi hamenyekanye icyateye icyorezo kiri kumara abantu. Turaza no kureba ibivugwa muri Uganda, aho umugore wa Besigye na ambasaderi wa Uganda muri Loni bahanganye bapfa General Muhoozi. Ni mu gihe muri Burkina Faso ho harekuwe intasi z'Ubufaransa yari yarafashe bigizwemo uruhare na Maroc. Turakomereza amakuru yacu muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika, aho imaze gukoresha arenga miliyari 100 mu ntambara ya Ukraine. Ni mu gihe kandi aho muri Amerika indege za drones zakumiriwe mu bice bimwe bya New Jersey na New York. Turasoreza amakuru yacu kuri iyi ivuga ko Volodymyr Zelensky yatutse Putin. Ikaze mu makuru arambuye mugezwaho nanjye Kimenyi Kimeza. RIB yafashe abakobwa bakoreye iyicarubozo umusore w'umurundi. Urwego rw'igihugu rw'ubugenzacyaha RIB rwatangaje ko rwataye muri yombi inkumi n'abasore bakoreye urugomo umusore w'umurundi. Hashize igihe ku mbuga nkoranyambaga hasakaye amashusho y'umusore w'umurundi ugaragara ko yakorewe igisa n'iyicarubozo ku mubiri we. Urwego rw'ubugenzacyaha RIB ivuga ko yamaze kumenya amakuru y'urwo rugomo itangira iperereza, maze iza guta muri yombi abasore n'inkumi bari mu bikorwa byo kwinezeza house party. Umuvugizi w'urwego rw'igihugu rw'ubugenzacyaha Dr Murangira Thierry yabwiye itangazamakuru ko nyuma y'iperereza urwego rwakoze hatawe muri yombi inkumi n'abasore. Ati nyuma y'uko RIB imenya amakuru ko hari umwana uri guhohoterwa na bagenzi be mu nzu bari bakodesheje mu karere ka Kicukiro, umurenge wa Nyarugunga, akagari ka Kamashashi, umudugudu wa Kindege, ku bufatanye na RIB na polisi, inzego zahise zihagoboka hafatwa abasore bari mu kigero cy'imyaka 19 na 24. Bafashwe tariki ya 13 na 14 uku kwezi, ndetse ko bari bakodesheje iyo nzu mu gihe cy'ukwezi. RIB ivuga ko ku ikubitiro hafashwe abakekwa 10, hakorwa isesengura ry'uruhare buri wese yagiye agira muri icyo gikorwa cyo kumukubita. Iperereza riza kugaragaza ko 8 aribo bafite impamvu zifatika zituma bakekwaho icyaha. RIB ivuga ko bari bakodesheje inzu bashaka gukora ibirori house party, biza kurangira hakorewemo ibyaha biremereye. Dr Murangira Thierry uvugira urwego rw'igihugu rw'ubugenzacyaha RIB atangaza ko mu gihe bari mu birori basinze baje kubura telefoni na mudasobwa, badukira umwe mu nshuti zabo bamushinza kubyiba. Ati mu gihe bari muri iyo nzu baje kwibwa telefone 3 na mashine ya laptop, baza gukeka umwe muri bo ari we Haberamugabo Guy Dive, batangira kumukubita bavuga ko ari we wibye telefone na laptop. RIB ivuga ko bamukorera urugomo rukabije, biza kumuviramo gukomereka ku buryo bukomeye. Abafashwe bafungiye kuri sitasiyo ya RIB ya Nyarugunga, dosiye yabo ikaba yaramaze koherezwa mu bushinjacyaha. Dr Murangira Thierry avuga ko nubwo uyu wakoreye ihohoterwa ari umurundi, ariko atari cyo yazize. Ati nubwo Haberamugayo ukomoka mu Burundi yari mu Rwanda ku mpamvu z'amashuri, guhohoterwa n'abari inshuti ze ntaho bihuriye n'igihugu akomokamo. RIB ivuga ko bikekwa ko urugomo barukoreshejwe n'ubusinzi, ndetse ko bagiye gupima ngo hafatwe ibimenyetso bya gihanga harebwe niba badakoresha ibiyobyabwenge. Minisitiri Sebahizi yashyize umucyo ku kibazo cya parikingi y'amakamyo cyagaragajwe n'abacuruzi. Minisitiri w'ubucuruzi n'inganda Prudence Sebahizi yabwiye abacuruzi batumiza cyangwa bohereza ibicuruzwa hanze bakoresheje amakamyo ko ikibazo cy'ahantu zigomba guparika bakwiye kukikemurira bo ubwabo bidasabye imbaraga za leta.
Ibi yabigarutseho mu biganiro nyunguranabitekerezo byari bigamije kurebera hamwe uko hakurwaho inzitizi zidashingiye ku misoro mu rwego rwo kwagura ubucuruzi mu Rwanda. Byateguwe n'urubuga rw'abikorera ku bufatanye na Minisiteri y'Ubucuruzi n'Inganda. Umuyobozi w'ishyirahamwe rishinzwe ubwikorezi bw'ibintu Mazimaka Mohamed yagize ati twari dufite ikibazo cy'uko nta makamyo ahagije yari ahari, gusa aho bikemukiye tukayabona, nanone havutse ikindi kibazo cy'uko nta hantu ho guparika hahari kuko hasanzwe leta yarahadukuye itubwira ko bitemewe gukorera indi mirimo mu bishanga. Minisitiri Prudence Sebahizi mu gusubiza yavuze ko iki atari ikibazo cyo guhagurutsa leta, ko ubwabo bakwiriye kugishakira umuti. Yagize ati igiciro cya parikingi gishobora kuba ari gito ugereranije no kugura ikamyo imwe. Rero abashoramari batanu bifatanyije bakegera ubuyobozi bakabagezaho igitekerezo bafite, ntabwo leta yabura ubutaka bwo kubaha bagakoreramo parikingi y'amakamyo yabo. Yavuze ko gukura amakamyo mu mujyi ari umwanzuro wari ukwiye kandi watanze igisubizo cyane cyane mu kugabanya impanuka mu muhanda ndetse n'akavuyo kagaragara bitewe n'imodoka za rukururana zabaga zuzuye mu mihanda. Yavuze ko kuba waba ufite iduka muri Matewusi bitavuze ko ikamyo ihetse konteri izaza igapakurura mu mujyi, ko ahubwo ugomba kujya guparika ahabugenewe, nyuma ibicuruzwa bikazanwa mu modoka nto idashobora guteza ibibazo mu mujyi. Yasoje avuga ko bazakorana n'akarere ka Rwamagana mu gushakisha ubutaka buhagije bwo gukoramo parikingi. Mu karere ka Rwamagana, umugabo ukekwaho kwicisha isuka umugore we yafashwe agiye gutorokera muri Uganda. Umugabo witwa Biserande Edouard ufite imyaka 48 utuye mu mudugudu wa Ruseke mu kagari ka Bushenyi mu murenge wa Mwurire akarere ka Rwamagana yatawe muri yombi arimo guhungira mu gihugu cya Uganda nyuma y'urupfu rw'umugore wicishijwe isuka nk'uko byemejwe n'abaturage. Nyiranizeyimana Claudine wari ufite imyaka 33 uvuka mu mudugudu yiciwemo, we n'umugabo we babanaga mu nzu bakodeshaga hafi y'aho umuryango wa nyakwigendera utuye. Nyuma yo kuva mu karere ka Bugesera aho babaga, bavuye mu gihugu cya Uganda babaye ubwo bashakanaga. Biserande Edouard na Nyiranizeyimana Claudine babanaga mu nzu bonyine. Bivugwa ko umugabo icyaha akekwaho cyo kwica umugore we yagikoze ku wa 4 mu gitondo. Abatanze amakuru banavuga ko uwo mugabo amaze kwica umugore we yafunze inzu ahita atoroka. Abo mu muryango wa Nyiranizeyimana Claudine biriwe bashaka umuvandimwe wabo ariko bwira batamubonye, kandi inzu bakodeshaga yiriwe ifunze umunsi wose kugeza mu ijoro ryo ku wa 4 rishyira ku wa 5 tariki ya 20 ku kwezi. Bituma bafata icyemezo cyo gufungura iyo nzu, basanga umuvandimwe yishwe akubiswe isuka. Abavandimwe ba Nyiranizeyimana Claudine bamaze kumenya ko yapfuye yishwe, batanze amakuru ko yishwe n'umugabo we ndetse inzego z'umutekano zitangira no kumushakisha. Amakuru atangwa n'abaturage avuga ko muri iki gitondo cyo ku wa 5 bamenye amakuru ko Biserande Edouard ukekwaho kwica umugore we babanaga byemewe n'amategeko, ko yafatiwe ku mupaka ashaka gutorokera mu gihugu cya Uganda, dore ko we n'umugore we bigeze kuhatura mbere yo kujya gutura mu karere ka Bugesera. Umunyamabanga nshingwabikorwa w'umurenge wa Mwurire Zam Daniel aganira n'itangazamakuru yemeje ko nyakwigendera n'umugabo we ukekwaho kumwica bari bamaze igihe gito batuye muri uwo murenge, kandi nta makimbirane bari bafitanye mu buryo buzwi n'inzego z'ibanze. Anavuga ko ukekwaho kwica umugore we yafashwe. Yagize ati uburyo bari babanyemo ni abantu nabonaga ko babanye neza cyane kuko nta makimbirane bagiranye ngo amenyekane. I Rubavu ho akarere kateye utwatsi ubusabe bw'abarasta bwo kwigaragambya. Ubuyobozi bw'akarere ka Rubavu bwateye utwatsi ubusabe bw'abarasta baho bari babwandikiye basaba uburenganzira bwo gukora imyigaragambyo yo kwamagana Apotre Dr Paul Gitwaza uyobora itorero Zion Temple. Meya wa Rubavu Prosper Murindwa avuga ko mu mpamvu bashingiyeho banga ubwo busabe harimo kuba nta muryango w'abarasta wanditse mu buryo buzwi n'amategeko uba muri Rubavu. Yagize ati twasanze nta muryango wanditse uzwi mu rwego rw'amategeko w'abariya barasta.
Iyo abantu bafite amategeko abagenga, icyo bakora kiba gifite umutekano kuko uwakibazwa abazwi. Abarasta b'i Rubavu mu ibaruwa baherukaga kwandikira akarere bavugaga ko impamvu basaba kwamagana Gitwaza ari ukubera amagambo aheruka kubatangazaho. Apotre Dr Paul Gitwaza mu minsi ishize yumvikanye asaba abantu kujya bubaha uruhimbi, aboneraho kugaragaza ko nta nkumi yemerewe kuza ku ruhimbi yambaye ipantaro cyangwa umusore ngo aze ku ruhimbi asutse dreadlocks yambaye ipantaro icitse cyangwa se yaratoboye amatwi. Usibye aya magambo, abarasta b'i Rubavu banashinja Gitwaza kuba yaravuze ko idini ryabo rya Rastafari ari idini rya Satani, ko ari satanism. Ibyo bavuga ko byababaje bagenzi babo bakamwamagana mu buryo butandukanye. Meya Murindwa avuga ko kuba mu ibaruwa akarere kandikiwe ivuga ko abarasta bo mu isi bose bababaye harimo ikabya, kuko nta cyerekana ko uwanditse ibaruwa yagejejweho ubwo butumwa bwa bagenzi be. Yunzemo ati uwanditse ibaruwa twamusubije ko niba abarasta baravuzweho amagambo mabi bafite uburenganzira bwo kurega Apotre Gitwaza mu butabera. Inzira yo gukora urugendo twabonye ko itaba igisubizo, kuko urugendo rwabereye i Rubavu ntacyo rwaba ruvuze kuri Gitwaza utaba i Rubavu ndetse utaranavugiye ayo magambo muri Rubavu. Ubuyobozi bw'akarere kandi bwagira inama abarasta yo kuba babeshyuza Gitwaza bakoresheje itangazamakuru nk'uko nawe yabikoresheje abasebye. Abarasta ba Rubavu bavuga ko nk'abarasta bo mu Rwanda basanze bafite inshingano zo kwamagana Dr Gitwaza bijyanye no kuba u Rwanda ari igihugu abarizwamo kandi akoreramo. Mu ibaruwa bari bandikiye Meya wa Rubavu bunzemo bati twebwe abarasta bo mu karere ka Rubavu turasaba gukora urugendo rugaragaza akababaro katurutse mu magambo adusebya, tugaragaza abo turiho nk'abarasta batandukanye n'ibibi byatuvuzweho, tukanasaba ko asaba imbabazi abarasta bose muri rusange. Kubw'abarasta ba Rubavu, amagambo ya Apotre Dr Gitwaza agize ingengabitekerezo yo kwangisha abarasta abantu ibyo basanga badahawe umwanya wo kugaragaza abo ari bo, byatuma abantu batongera kubisanzuraho. Uhuru Kenyatta we yiyemeje guhuza Repubulika ya Demokarasi ya Kongo na M23. Umunyamabanga wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika wungirije ushinzwe umubano na Afurika, Molly Fee, yatangaje ko Uhuru Kenyatta wayoboye Kenya yiyemeje guhuza ubutegetsi bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo n'umutwe witwaje intwaro wa M23. Molly yatanze ubutumwa nyuma y'aho ibiganiro byagombaga guhuriza Perezida Paul Kagame, Felix Tshisekedi na Joao Lourenço i Rwanda tariki ya 15 ku kwezi bisubitswe bitewe n'uko Leta ya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo yanze kuganira na M23. Uwo munsi Perezida Lourenço, Tshisekedi na Uhuru bahuriye mu biganiro i Rwanda barebera hamwe uko amahoro n'umutekano birambye byagaruka mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Imwe mu ngingo baganiriyeho nk'uko bivugwa niyo kuba ibiganiro bya Leta ya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo n'imitwe yitwaje intwaro ikorera mu burasirazuba bw'iki gihugu byasubukurwa, byashoboka M23 igasubizwamo. Mu kiganiro n'abanyamakuru, Molly yatangaje ko nyuma y'aho Uhuru yiyemeje gutegura ibiganiro bihuza M23 na Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, Umuryango wa Afurika y'Iburasirazuba EAC wemeje ko bishyirwa mu maboko ya Afurika Yunze Ubumwe. Yagize ati Perezida Kenyatta yemeye gutanga ubufasha bwo gutegura ibiganiro hagati ya M23 na Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. EAC yarabishyigikiye, yemeza ko inshingano yo gukemura ibibazo by'imitwe yitwaje intwaro mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo yimurirwa mu Muryango wa Afurika Yunze Ubumwe. Perezida Kenyatta mu mpera z'icyumweru gishize yari i Rwanda. M23 yigeze kwitabira ibiganiro bya Nairobi mu kwezi kwa 4 2022, yirukanwamo n'intumwa ya Perezida Tshisekedi ubwo yayishinjaga kubura imirwano, gusa yasubije ko ari ikinyoma. Leta ya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo ikomeje gusabwa ko yakongera kuganira n'uyu mutwe kugira ngo bikemurire hamwe ibibazo byugarije umutekano w'uburasirazuba bw'icyo gihugu.
Perezida Tshisekedi kandi yahinduye umugaba mukuru n'abandi bayobozi bakuru muri FARDC. Perezida wa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo Felix Tshisekedi ku itariki 19 uku kwezi yaraye ahinduye umugaba mukuru w'igisirikare cy'iki gihugu FARDC n'abandi bayobozi bakuru. Lieutenant General Christian Chiwewe Songesha wari umugaba mukuru w'ingabo za FARDC kuva mu kwezi kwa 10 2022 yasimbujwe Jules Mbanza Mwilambe wanazamuwe ku ipeti rya Lieutenant General. Lieutenant General Mwilambwe yarasanzwe ari umuyobozi wungirije w'ibiro bishinzwe igisirikare mu ngoro y'umukuru w'igihugu, aho yarashinzwe by'umwihariko ibikorwa bya gisirikare n'ubutasi. Nk'uko byemejwe mu itangazo ryanyuze kuri radio na televiziyo, Lieutenant General Chiwewe yagizwe umujyanama wa Perezida Tshisekedi mu bya gisirikare. Lieutenant General Ishaligonza Nduru Jacques yagizwe umugaba mukuru wungirije ushinzwe ibikorwa bya gisirikare n'ubutasi, yasimbuye General Major Jerome Chiko Chitambwe. General Major Chiko yagizwe umuyobozi wa zone ya gisirikare ya mbere ihuza intara ya Kinshasa, Kwango, Kwilu, Mendombe, Congo Central, Equateur, Mongala, Nord Bangu, Sud Bangi na Chwapa. Uyu musirikare yari yarahawe inshingano yihariye yo kuyobora ingabo ziri ku rugamba rwo kurwanya umutwe witwaje intwaro wa M23 mu majyaruguru y'intara ya Kivu y'amajyaruguru Front Nord. Lieutenant General Pacifique Masunzu yagizwe umuyobozi wa zone ya gatatu muri FARDC ihuza intara ya Kivu y'amajyaruguru, Kivu y'amajyepfo, Maniema, Ituri, Baswell na Hotwell. General Major Makombo Mwinaminai Jean Roger yagizwe umuyobozi w'urwego rw'ubutasi. Brigadier General Malume Odelwa agirwa umuyobozi ushinzwe ibikorwa bya gisirikare. Brigadier General Mbuyi Chiwad agirwa umuyobozi ushinzwe ubutegetsi bw'igisirikare. Perezida Tshisekedi akoze izi mpinduka mu gihe abarwanyi ba M23 bakomeje kwambura ihuriro ry'ingabo za Repubulika ya Demokarasi ya Kongo ibice bitandukanye muri teritwari ya Lubero. Uko gutsindwa kwatumye Lieutenant General Chiwewe na General Major Chiko by'umwihariko basabirwa gusimburwa. Aho muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo kandi hamenyekanye icyateye icyorezo kiri kumara abantu. Ikigo Nyafurika gishinzwe kurwanya no gukumira indwara Africa CDC cyatangaje ko malaria ari ishobora kuba intandaro y'indwara nshya yishe abantu barenga 80 mu burengerazuba bw'amajyepfo ya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Ikigo Nyafurika gishinzwe kurwanya no gukumira indwara Africa CDC cyatangaje ko malaria ariyo ishobora kuba intandaro y'indwara nshya yishe abantu barenga 80 mu burengerazuba bw'amajyepfo ya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Abahitanwe n'indwara itarizwe imbere bari bafite ibimenyetso bisa n'iby'ibicurane birimo umuriro, umutwe, kugorwa no guhumeka ndetse no kubura amaraso mu mubiri. Ibipimo byinshi byafashwe mu barwayi byerekanye ko bari baranduye malaria, indwara ikwirakwizwa n'imibu kandi isanzwe ari icyorezo kigaragara muri aka karere. Nubwo malaria ariyo yatanzwe nk'impamvu nyamukuru, inzobere mu buvuzi ntizirakuraho ko hari izindi mpamvu zaba ziri inyuma y'iki cyorezo mu gace ka Panzi. Impungenge ziyongera nyuma y'urupfu rw'umugabo mukuru wari ufite ibimenyetso by'umuriro no kubura amaraso, bituma hatangira gukekwa ko hashobora kuba hari indwara ya virusi ikwirakwira nka malaria. Nk'uko Dr Ngashi Ngombo wo muri Africa CDC yabivuze ku wa Kane, ibipimo byafashwe kuri uwo murwayi wapfuye byoherejwe i Kinshasa, umurwa mukuru wa Kongo, kugira ngo bisuzumwe. Ibisubizo byitezwe ku cyumweru gitaha. Africa CDC, ishami ry'umuryango w'abibumbye ryita ku buzima, hamwe n'izindi nzego bakomeje iperereza kuri iki cyorezo. Ubundi bushakashatsi n'ibindi bipimo birakomeje mu rwego rwo kumenya neza icyaba gitera iki cyorezo.
Dukomereza amakuru yacu muri Uganda, aho umugore wa Besigye na ambasaderi wa Uganda muri Loni bahanganye bapfa General Muhoozi. Umuyobozi w'ishami ry'umuryango w'abibumbye rishinzwe kurwanya sida akaba n'umugore w'umunyapolitike Dr. Kizza Besigye, Winnie Byanyima, yahanganye na ambasaderi wa Uganda muri Loni bapfa amagambo yavuzwe na General Muhoozi Kainerugaba. General Muhoozi usanzwe ari umugaba mukuru w'ingabo za Uganda n'umuhungu wa Perezida Yoweri Museveni, aherutse gutangariza ku rubuga nkoranyambaga X ko we na Donald Trump watorewe kuyobora Leta Zunze Ubumwe za Amerika bazafata umurwa mukuru wa Sudani, Khartoum. Ni amagambo yababaje guverinoma ya Sudani ibinyujije muri Minisiteri y'Ububanyi n'Amahanga, isaba guverinoma ya Uganda gusaba imbabazi ku mugaragaro, inasaba umuryango wa Afurika Yunze Ubumwe n'umuryango mpuzamahanga kuyamagana. Byanyima yashingiye ku itangazo rya guverinoma ya Sudani agaragaza ku rubuga X ko General Muhoozi adakwiye gukomeza imvugo zishotora ibindi bihugu. Ambasaderi wa Uganda muri Loni Adonia Ayebare yasubije Byanyima ati: "Mushiki wanjye uri umukozi w'urwego mpuzamahanga, hagarika kuvuga kuri politike y'igihugu n'akarere." Byanyima yasubije ambasaderi Ayebare ko azi neza iby'akazi ke kamusaba nk'umuyobozi w'ishami rya Loni rishinzwe kurwanya sida, agaragaza ko impamvu uyu mudiplomate yamubujije kuvuga kuri politike ari uko we ari umukozi w'igihugu. Ambasaderi Ayebare yagize ati: "Kuba umukozi w'urwego mpuzamahanga bijyanye n'inshingano zigaragara neza mu mahame ngengamyitwarire y'abakozi ba Loni. Ibyo mvuga urabizi, kandi urabizi ko nabaye mu buyobozi bw'inzego za Loni ukoreramo, madamu. Ibyo mvuga urabizi." Uyu mudiplomate yeretse Byanyima kopi y'amahame ngengamyitwarire ya Loni abuza abakozi b'inzego z'uyu muryango gutanga ibitekerezo bwite kuri politike cyangwa amadini byabangamira akazi kabo cyangwa se bibangamira inyungu z'umuryango. Byanyima ushimangira ko atigeze atandukira inshingano ye, yatangaje ko icyizere uyu mudiplomate yifitiye cyasumbye ubushobozi bwe, amusaba gukosora amakosa ya General Muhoozi yahindanyije diplomasi ya Uganda. Ambasaderi Ayebare yatangaje ko Byanyima amaze igihe arenga ku mabwiriza y'akazi ke muri Loni kandi ko iteka birangira nabi. Kuri diplomasi ya Uganda yanasobanuye ko ihagaze neza ku rwego rw'akarere na mpuzamahanga kandi ko ubushobozi umugore wa Besigye afite bitamufasha kubyumva. Byanyima yasabye umudiplomate guca bugufi kandi akaba imfura, nawe amusubiza ko guca bugufi bireba bombi, yongeraho ko adashobora guceceka mu gihe umuntu ari kurwanya guverinoma akorera. Uyu mudiplomate yagize ati: "Ubupfura no guca bugufi ni magirirane. Ntabwo warenga ku mabwiriza y'akazi kawe ukarwanya guverinoma nkorera ugatekereza ko nakwiriza madamu. Niba uri imfura, emera ko iyi guverinoma yagushyigikiye muri UNDP na UNIDC nk'uko bikwiye. Ntabwo warya umugati ngo ugumane." Byanyima yabwiye ambasaderi Ayebare ko guverinoma akorera itinya ukuri kandi ngo igereka ku bantu ibyaha birimo gutunga imbunda binyuranyije n'amategeko. Yamwibukije ko Uganda yigeze kumushinja icyaha cyo kwigomeka ku butegetsi nyuma y'imyaka 2 kigateshwa agaciro mu rwego rwo kwirinda igisebo. Ambasaderi Ayebare yibukije Byanyima ko guverinoma ashinja kurenganya abantu, yayisabye kumushyigikira kugira ngo abone ubuyobozi mu nzego za Loni. Undi ati: "Bwana Adonia Ayebare, iyo udashobora gutsinda ikiganiro mpaka kimwe uhindura ingingo." General Muhoozi Kainerugaba amaze iminsi atangariza ku rubuga X amagambo atavugwaho rumwe. Minisiteri y'Ububanyi n'Amahanga ya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo nayo iherutse gutumiza Charge d'Affaires wa Uganda kugira ngo atange ibisobanuro nyuma y'aho uyu musirikare avuze ko azajya i Kinshasa gusaba Perezida Felix Tshisekedi amahoro. Dukomereza amakuru yacu kuri Burkina Faso yarekuye intasi z'Ubufaransa yari yarafashe bigizwemo uruhare na Maroc. Ku wa kane tariki ya 19 uku kwezi, abenegihugu 4 b'Abafaransa bari bafungiwe muri Burkina Faso barekuwe bigizwemo uruhare na Maroc nk'uko byatangajwe n'Ubufaransa na Maroc bakemura ikibazo cya diplomasi ku ifungwa ryabo.
umuyobozi w'ubutasi bwo hanze bw'Ubufaransa yabanje kuvuga ko bari intasi. Umuvugizi w'igisirikare cy'Ubufaransa kigenzura urwo rwego avuga ko ubwayo ariko batigeze bisubira icyifuzo cyo gutanga ibisobanuro. Aba bari bafungiye Ouagadougou kuva mu kwezi kwa 12, 2023 nk'uko inkuru dukesha ibiro ntaramakuru by'Abongereza Reuters ivuga. Perezidansi y'Ubufaransa mu itangazo ryayo yavuze ko kuwa gatatu Perezida Emmanuel Macron yashimiye umwami wa Maroc Mohamed ku buhuza bwe bwatumye bishoboka kurekura abaturage bacu 4 bari bamaze umwaka bafungiye muri Burkina Faso. Minisiteri y'Ububanyi n'Amahanga ya Maroc kandi yashimye umwami Mohamed wa gatandatu na Perezida wa Burkina Faso Ibrahim Traoré, avuga ko iki gikorwa cy'ubutabazi cyashobotse kubera umubano mwiza hagati y'ibihugu byabo. Nyuma y'imyaka 3 y'umwuka mubi hagati ya Paris na Rabat yatewe n'ibibazo by'abimukira ndetse n'ibibazo bya Sahara y'Iburengerazuba, Ubufaransa bwiyunze na Maroc mu kwezi kwa 10 nyuma y'ibikorwa byinshi by'imishyikirano. Maroc ikomeje umubano mwiza na Burkina Faso hamwe n'ibindi bihugu bya Sahel biyobowe n'abasirikare, ibizeza kubafasha kugera ku isoko mpuzamahanga binyuze muri Atlantika. Ariko umubano w'Ubufaransa n'ibihugu bwahoze bukoroneje muri Afurika y'Iburengerazuba no hagati harimo na Burkina Faso ukomeje kuba mubi. Ouagadougou yirukanye ingabo n'abadiplomate b'Abafaransa, itegeka defense attaché na ambasaderi kuva mu gihugu ndetse ibuza ibitangazamakuru byo mu Bufaransa kumvikana mu gihugu. Tunyarukire muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika imaze gukoresha arenga miliyari 100 z'amadolari mu ntambara ya Ukraine. Leta Zunze Ubumwe za Amerika imaze gutanga inkunga y'amafaranga n'intwaro ifite agaciro karenga miliyari 100 z'amadolari mu gufasha Ukraine guhangana n'Uburusiya mu ntambara imaze imyaka irenga 2 iri guca ibintu hagati y'impande zombi. Ibi byatangajwe n'umunyamabanga wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika ushinzwe ububanyi n'amahanga Antony Blinken, wavuze ko Abanyamerika bungukiye muri iyi ntambara nubwo hari benshi bavuze ko intambara yatwaye akayabo k'amafaranga yari gushorwa mu bindi bikorwa byo guteza imbere ubukungu bwa Amerika. Blinken yagize ati, menshi muri aya mafaranga yashowe hano mu nganda zacu zikora intwaro, ibyo byatumye Abanyamerika bazikoramo bakomeza kubona imirimo kandi myiza. Uyu muyobozi kandi yahishuye ko ibindi bihugu bimaze gushora arenga miliyari 150 z'amadolari mu gukomeza gufasha Ukraine kwirwanaho, ibyo bikaba byiganjemo ibyo ku mugabane w'Uburayi. Donald Trump uherutse gutorerwa kuyobora Amerika yitezweho kugabanya amafaranga igihugu cye gishora muri iyi ntambara, aho yanatanze isezerano ryo guhagarika intambara mu gihe gitoya. Tukiri muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika kandi indege za drones zakumiriwe mu bice bimwe New Jersey na New York. Ikigo gishinzwe iby'indege za gisivili muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika cyahagaritse ikoreshwa ry'utudege tutagira abapiloti drones mu duce 22 turimo ibikorwa remezo binyuranye muri New Jersey no mu tundi duce 29 muri New York mu gihe cy'iminsi 30 nyuma y'uko benshi mu baturage bagaragaje impungenge kubera ubwiyongere bw'utu tudege muri izi leta. Iki cyemezo cyemerera leta gukoresha imbaraga mu guhangana n'utu tudege mu gihe tugaragaye nk'utwahungabanya umutekano. Kigaragaza ko muri New Jersey nta kadege katagira umupiloti kemerewe kugurukira hejuru ya metero 120 uvuye ku butaka. Iki cyemezo gifashwe nyuma y'iminsi hagaragaye ubwiyongere bw'utu tudege muri New Jersey no mu zindi leta, bituma abaturage benshi bagaragaza impungenge zabo babinyujije ku mbuga nkoranyambaga, aho benshi bavuga ko ari iz'amahanga ziba ziri gutata amakuru. Hari n'abagaragaje ko zifite inkomoko muri Iran. Bimwe mu bice bibujijwe kugurukirizamo utu tudege mu kirere cyabyo biri hafi y'ibikorwa remezo by'ingomero z'amashanyarazi, ibyambu, ikirere kiri hafi y'ibigo bya gisirikare cyangwa ku bibuga by'indege. Hatangajwe ko abazagurutsa utudege mu bice twakumiriwemo bashobora gutabwa muri yombi bakabiryozwa.
iki cyemezo ntikireba inzego za leta. Inzego z'umutekano ntacyo ziratangaza, ariko Perezida Biden yavuze ko utu tudege twagaragaye nta kibazo duteje. Ati turi kubikurikiranira hafi, ariko kugeza ubu nta cyateza ibibazo turabona. Muri New Jersey iki cyemezo kizakurikizwa kugeza tariki 17 z'ukwa mbere uyu mwaka utaha, ariko ku kibuga cya golf cya Trump kiri muri iyi leta cyitwa Trump National Golf Club Bedminster, utu tudege tuzaba dukumiriwe mu kirere cyaho kugeza tariki ya 31 z'ukwa mbere 2025 nyuma y'irahira rye. Muri New York kizashyirwa mu bikorwa kugeza ku itariki 18 z'ukwezi kwa mbere 2025. Reka dusoreze amakuru yacu kuri iyi ivuga ko Perezida Volodymyr Zelensky yatutse Putin. Perezida wa Ukraine Volodymyr Zelensky yatutse uw'Uburusiya Vladimir Putin amwita ikigoryi nyuma y'amagambo uyu uyoboye iki gihugu kinini ku isi yavuze agakomeretsa ab'i Kiev. Ubwo ku itariki 19 uku kwezi Perezida Putin yari mu kiganiro n'abanyamakuru yavuze ko ubwirinzi abo mu burengerazuba bw'isi bahaye Ukraine mu gusenya ibisasu biyirasiwemo bufite ubushobozi bwo hasi ugereranije n'igisasu cy'Uburusiya cyiswe Oreshnik gishobora kugendera ku muvuduko ukubye uw'ijwi inshuro 10. Mu gukomeza gukina ku mubyimba Ukraine, Putin yavuze ko niba hari ababishidikanya habaho igerageza. Mu gukomeza gukina ku mubyimba Ukraine, Putin yavuze ko niba hari ababishidikanya habaho igerageza. Ni ukuvuga akarashisha Ukraine icyo gisasu hakarebwa ko ubwo bwirinzi bwagikumira. Putin ati reka iryo gerageza rizabe kuri Kiev, hanyuma bakusanya ubwirinzi bwabo maze tubagabeho igitero dukoresheje Oreshnik turebe ikiza kuba. Twe turiteguye kuri iryo gerageza, yewe n'uyu munsi ntacyo bitwaye. Ese bo bariteguye? Perezida Putin yavuze ko iryo gerageza ryabera aho ariho hose, avuga ko yahisemo Kiev kuko ariho hari ubwirinzi bukomeye Ukraine yahawe n'abo mu burengerazuba bw'isi. Ni amagambo yababaje Zelensky, maze nawe atazuyaje yita uwo bahanganye mu ntambara Donbas, ijambo risobanura ikigoryi cyangwa utagira ubwenge. Ati abantu bari gupfa, wowe Perezida Putin ukumva ko bishimishije, ikigoryi gusa. Ako kanya ibiro bya Perezida w'Uburusiya byahise bisubiza iyo mvugo ya Zelensky, maze umuvugizi wabyo Dmitry Peskov agira ati biragaragara ko amarangamutima yamurenze, kwigenzura byamunaniye none yatangiye kumera nk'inka yica. Peskov kandi yanenze Zelensky ko aherutse gutuka na Minisitiri w'Intebe wa Hongrie wari wagaragaje ubushake bwo kunga ibyo bihugu bibiri biri mu ntambara. Ni naha dusoreje amakuru yacu, mwakoze kubana natwe, mukomeze gukurikira n'ibindi biganiro byose kuri Kimeza TV, mugire amahoro.